Unajua mimi niliambia nyinyi ndovu hawezi kuwa na nini? Tiguo. Na ng'ombe hawezi kuwa na maziwa. Si lazima ikamuliwe. Si huyu Kasongo ameiba pesa mingi ya Kenya. Si lazima tumunyoe. Kasongo anyolewe asinyolewe. Watu ya Karabale mlinyoa Kasongo. Alikuwa ametuma ile mtu yake anaitwa Soprano. Alikuwa hapa. Sasa wewe hawa watu unaweza kuja nyumbani Momenji. Pahali watu wako na mtoto wao. Ati unafikiria hao watu ni wajinga. Ati wapatie pesa wasaliti mtoto yao. Na mwetekena kuadia mwana wanyu. Ado wa Momenji. Nenyu moroletwo iguru ni Bere North. Tondu ndawa ikoretwo na heshima ana niguo katiguo. Ivurore ikoretwo na heshima 3 niguo katiguo. Momenji ikoretwo na heshima igana. Ithe Ngai ndarehe kahinda kanyu. Ngai no amurehere kirathimo murege. Ate muheo mbeca. Ate Ngai ararehe kiti kwanyu. Ate Kivuti arauga ni Karisi. Mutuli arauga ni Karisi. Rigiji arauga ni Karisi. Andu othe marauga ni Karisi. Andu a Momenji no murege mwana wanyu. Ona hitire yake ile mwana. Hitire yale mwana. Hata fisi hawezi kula mtoto yake. Wacha nyinyi watu ya Momenji. Goko Momenji tuoka kumuria terere. Kura cia Karisi ni guko irigana kwa igana. Nimugokira tene. Pio. Na cigana. Na joria terere. Si huyu Karisi mlimuchagua 2013. Mkamchagua 2017. Mkamchagua 2022. Si mko na imani na yeye? Sasa akipata baraka kiti kubwa, mnaweza mkataa? Sio itakuwa ni ujinga. Ni ulimukati ulimu. No murege mwana wanyu. Mwana we wanyu ri mumuthurite maita maigana? Gite kia MCA. Akaruta wira uroneka. Angiambatirio ri oke amurutire wira muingire he maitia mariko. Nimuko mwabararia. Pio. Ona mwayo mbeca. Ni andu a Momenji. Ni nduraga guku. Na ni andu aria ndi na cira nao na inywe. Aria ange ndiramahoya kura. Inywe ona ndiramahoya. Nikumwira ndiramwira. Mwana wanyu. Mwana wanyu. No murege mwana wanyu. Andu aitu. Ate muheo 500 ni Kidiki. Ate mwendia kana kanyu. Eta kwa ithe wao. Eta kwa ithe wao. Ithe mutiwe gwake mucie. No murege mweshimua murithia gwake haha muthiage kuraihu. Si hata watu ya Bere North watadharau nyinyi sana. Si watamdharau. Watu ya Momenji hidi wakati ya kuchunga heshima yenu. Kana kanyu. Akenge. Mugeke atia? Ate? Ni moyo na kaina kwa akenge, kaina kwa ate. Roibaro akenge roina kwa ate. Taina ro akenge muinie. Rogia akenge. Ile kaka tuka kenge kanyu. Hiti ona hiti degeria mwana. Andu a Momenji ma. Mungeheo mbeca murege guthura mwana wanyu. Mungethekererwo ni andu a Bere North miaka 50. Ni horo makati horo ma. Ate Ngai arehire kanya. Kivuti na Mutiri magaikara thi makiuga atiriri. Gutiri wanda na wa mugongo. Kama tiekire wega. Makiuga thawa ni tongoretie maita mana. Niguo iforore maita 3. Kivuti na Mutiri makiuga atiri andu aya Momenji ri gutiri wanda na wake. Ona one maheo kanya. Atongoria acio ithitiwo abere guku. Aigiko ni maiguithanirie na makoria andu othe mahe andu a Momenji mujumbe ogwitwo Karisi ri. Inywe no murege? Inywe muri a one term kana muri a Ruto? Guthura muthende ne guthura Ruto. Neguo na guthura Karinda. Katiguo. No oragire ciana citu. No augire ciana citu irathwo maguru. Na inywe andu a Momenji ri mano muhenio
mundu ugite ciana irathwo maguru na koraga ciana muke mumuthure mundu wake no nduconoke muno katiguo neguo harambe Kasongo aende asiende Karida aende asiende Karisa ingia asiingie apewe asipewe anatosha atoshi ainuliwe asiinuliwe wangapi wanasema tumuinue Karisa kuwe mjumbe nemugokera tene na tondu andu acio ayudie ni magoka guku na ngari kumugira ati mamuhe mbeca mugaikirie muthende we andu a Karisa aria kuruta oko we mutimia mukuru ukauga nie ndirenda kuihuririo ndi ngania neguo na mutigetekere kuoya mbeca muthenya ucio tondu kuoya mbeca muthenya wa githurano ma ni kwendia mwana wanyu ono kororo mukiendie mwana wanyu ri no mwenderie Kasongo ai andu amumeji nie ndoka kumuria ngane ngacokoha kungigatuika ati mumeji Karisa ndarona kura igana kwa igana mane tugaconoka muno na ni tukarigwo muri andu a muthemba uriku wega umaga nako gemisi umaga nako wega umaga na mucie gaka ni kana kanyu Itoiguithania kore ciroge we ciroge cira no wathira gandu wathira mwana wa mucia menyere mwana wa mucia menyere na endwo mwana uyu mumagariei umagaria Karisa na wendo na kura cianyu ciothe amurutira wira miaka 13 ona inyu mucokerie ngatho mumwambarario kia murutire wira na ni mwana wikio kana rikio mwana urikio ni agamuthambia ni mukumuthambia mwana urikio ni aguthambio nie ndire no ndungi ndoko kuhakikisha ati andu a mumeji kura ciao na igana kwake na gutiri mundu ukendia kura yao ni twaiguithaniria no korwo ndui kwandika ugoka na mundu uria uyu wa gukwandike kana agent uri ugakorwo hau wa Karisa ni mukumenyithio ni uriku ukauga ndirenda ngania wangania nyandike matikae kuhingisha atimia na thuri katiguo harambe niguo andu amumeji nyiriri agikena ngie ngoinuka umuthe ngukoma nginya ndote agikono aikoguo mwanjira ni horo wama ni mwanjira ati ni mukamwa igana kwa igana leo ni ndiweka kampeni ige ni ndaje toro riu die toro kana thie na mbere die kuria kungi no guku ni mwaya hakikisho pio igana gwake na nginya mundu muraigua gikararia atomerwa thuri na atimia erwo we ngania wa ngania mwana uyu ni witu mwana uyu ni waitura kwao ni haria tiga kionuhi tiga gikoro reke gitege yuke mucie katiguo ndoni kure andu magikoro katiguo mumwire riu andu othe mambe batige maundu maingi mambe marehe gitimo ni andu igana marauga gitege yuke mucie aya eha muhiki uria tuinagira kimuri nigetha okeine ete Karisa nyakinyite kuja mam rigiria rumwe na ni mwendete kuina muno inywe no ni twahotana ni ngoka tuthunguthe haya ila arabu karibisha Karisa